Zamisli, hej, muslimanka koja ima super moći i bori se protiv zombija i svaki put kada napada kaže Bismillah. To je nama priredio Marvel Studio u TV showu koji se zove Marvel Zombiji, izdanje 2025. godine, u kojem on predstavlja i prikazuje ženu muslimanku koja radi ovako kao što sam malo prije spomenuo. Nama oni žele da predstave da žena muslimanka može biti muslimanka koja je veoma jaka, uspješna, preživjela apokalipsu, bori se protiv zombija, ima super moći, sve što treba da uradi jeste da kaže Bismillah. To je jedino što treba da radi, a sve ostalo mimo toga, bilo koji šerijetski propis ili šerijetsku zabranu, to nije bitno. Tako se nama predstavlja žena muslimanka. Ovo je uradio Marvel i ovo je veoma velika stvar sa strane poniženja, sa strane pokušaja podmetanja nečega što nije, ali kako tek i šta onda reći za one druge studije koji uzmaju muslimana, predstavljaju ga da je jedan od vampira, koji klanjaju i prilikom prikazivanja TV šova prikazuju ga da klanja, no međutim u isto vrijeme on je, pored toga što je vampir, pored toga što je musliman, predstavljaju ga da je još i nastran i da je peder.